Say color. Lain sih color, ini Color. color, ini kasi color din man. Kasi. Rooi, groen, blauw, ja, zo color ja. Tayo sinap. Hier is een color ding. Hier is een color ding. Hier is 'n kalle ding, so skrik wakker en voel luister aandagtig. Sy sal weet wat ek bedoel. Die hele ding is in sy rep en roer. Wat gaan ons iets maak of wat gaan ons net loer? So doen die ding met lus, dit lyk sy is aspres. Alles wat sy doen as sy klaar is, kan sy mos rus. Wie kom te doen om youngsters te release? Hoekom staan sy stil? There's no time to freeze. Kom loop net saam met my, ons vat 'n stap in die breeze. Kan sy sien al die dinge wat ons moet face? Hoekom dink sy as sy kyk raak jong mense grys? Is mos net van skool weet wat sy dink hulle face. Maar die regte ding is, die kom ons nou wees soos 'n meisie. Negativity wil mos nou net die youths inkom haal. Kyk net lekker hulle aan dit lyk hulle verdwaal. Wat maak? Klein was haya. Klein was kaya. Haya ya. Haya. Klein was. Planting row is one example of a bow. The other example of a bow is an instrument. In the Khoi language, we call it the kahab. So, by the virtue of you being an artist, you are a business person. Yes. So, you work for yourself. Yeah? You work project to project. If you're an artist and you can't write an invoice, you're not going to get paid. Maar ik denk dat het ook bij belangrijk om te zeggen, want als is iemand die jezelf kan express, dan gaat het zo zien. Ze art is een bioweapon. Als het die community raakt, druk je bek recht in. Ons sit in al dousend man. Ons sit in al dousend man. Ons sit in al dousend man. Die is 'n kalle ding. Ons sit in al dousend man. Ons sit in al dousend man. Ons sit in die hele ding is in sy rep en roer. Wat gaan ons iets maak of wat gaan ons net loer?